Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngingo MC Pholobas. Awusuka madoda sekunjalo madoda kwayishola inyanga zaseThekwini kwayishola inyanga zaseNingizimu Afrika mhlaba wonke jikelele lapha sibageqa abantu elami igama ke mina ngo MC Pholobas ufuze fulela mashema ahlangatha azoshumayela propaganda ngithi bathu uyasabeka usigxivizo esingasuki siyosuka ngelinye ilanga mhlasa ihlaziya sayiqeda le ndaba ngihleli nenkunzimalanga oqabuye yompangazitha la esigodlweni esikhulu nesibabazekayo isigodlo esihanjwa size sihanjwe abanye futhi okhokhovula bezinyanga ngikhuluma ngoba ugumede ke enye insizwe esho ingananazi ukuthi yona ilapha iguli iphinde izilapho zakwawo awu qwabe asikubingelele esigodlweni esikhulu kwaNjongo sawubona Ngibonge mfoka amapholoba ukuthola isikhathi ngibingelele bonke ababukeli beSiyaviva 1 la esigodlweni kwaNjongo awusuka madoda esigodlweni esikhulu kwaNjongo sibona kuningi ku displayiwe lapha ungafunga ukuthi ukhismus indlela ekuhleleke ngayo dokotela sithatha usibeke siyakhumbula ukuthi ubune isigodlo esikhulu esibizwa ukuthi kwaMgando njengamanje sekukhona isigodlo futhi esikhulu nesibabazekayo nesifica uhide kusuku nosuku lo line wabantu mabezela ekuthiwe kwaNjongo silandise kafishane lo muzo omuhle kangaka osukuwo manje lesi sigodlo sokuso manje kuqhamuke kanjani ukuthi uzofinyelela lesi sigaba sokuthi abantu ngelinye ilanga uyafisa bebone ukuthi usukuphi manje mapholoba abantu abaningi mapholoba njengoba lesigodlo sikaMgandi wabathakathi ngingasasebenzeli kuso kunesizathu mapholoba isizathu ukuthi le ndawo ebekade ngikuyo ibimbi ibekade ingekho right mapholoba umuntu mengabe bekade eyakimi ibekade ikhuphuka ukabili ukuthi umuntu angawa aphinde ephuke mapholoba lokho vele bese kuzoba kuyindleko zami manje ngase ngibone ukuthi no angisuke lapho kuza abantu ngibafunele indawo eqondile ngaba umuntu ohamba ngwheelchair umuntu ohamba ngenduku ukuze ekwazi ukuthi efinyelele kimi engathi umuntu angeke ngize ngikwazi ukuya lapha kwagumede lapha ngoba indawo yakhe iyenyukela imbi ngizolimala kukhomba ukuthanda abantu lokho dokotela kodwa ugcini ngokubathanda uphinde ubalaphe namhlanje silapho khona kuthiwa iyona ndumbe le yakho futhi okwazi ukulapha umuntu aphuma jabulile noma aphuma gezekile silandise kafishane dokotela sibona amabhayi agcwele isigodlo sakho nje sonke asho ukuthini mapholoba lamabhayi owabona egcwele isigodlo sami mapholoba amabhayi mapholoba asetshenziswa kulamazwe mapholoba angaphandle nanokuthi umsebenzi wedlozi mapholoba uyahlonishwa mapholoba abantu kabaningi bayakhumbula kwasemandulo izangoma zaqala uma ngabe zithwasa amapholoba bekade zibhinqa amabhayi mapholoba hayi manje ngoba abantu bamanje amabhayi mapholoba abasawabhinqi mapholoba sihlele kudeda ngendlala kaSofa lapha omkhulu ngangoba bengibona kahle ukuthi nami namhlanje cishe ngabe isigulu ngoba izona igule ehlala ngapha nanko weqhawe ngaphesheya silandise bafunani oSofa esigodlweni mapholoba njengoba ngizokutshela ngithi mina uyabona umuntu mengabe efike esigodlweni mapholoba kunabantu mapholoba abakhulu ngomzimba okungeke kuze kulunge mapholoba ukuthi mapholoba ubahlalise phansi mapholoba ngoba lo muntu mase kufuze esukume kumele umqukule ukuze esukume ngoba manje sokunzima sekumthwala ukuthi esukume la phansi ngase ngibone ukuthi no labantu abakhulu ngomzimba angibathengele oSofa ukuze umuntu noma ngabe ehleli angagcini saba nenkingi ukuthi uyakhathala ukuhlala phansi ngase ngibathengela oSofa ukuthi hayi cha abantu bama beza kimi uma beza lapha kimi abakhululeke noma ngabe bahleli banethezeke mapholoba asikhulume ngeinsizwe ezimbili esizibonile masingena lapha iphethe amafosholo silandise kafishane ngazo mapholoba lezi insizwa lezi mapholoba ngeke ngaphuma mapholoba ngayibhera mapholoba njengoba ngiphume ngayibhera mapholoba ithixo lezi mapholoba zala ekhaya mapholoba ukuthi mapholoba mangabe ngikuthintela into zakho mapholoba bese kuma ke mapholoba sengithinta zona kungakho ngithe mapholoba kulesigodlo kukaNjongo kulesigodlo lesi kukwadeda inhlupheko kulesigodlo uma ungene kulesigodlo lesi mapholoba inhlupheko mapholoba ideda yonke mapholoba dokotela ukukhuluma iqiniso ngithola ama voice note aqhamuka kubantu abasebenza komasipala aqhamuka kubantu abathola amathenda aqhamuka kubantu abasebenza emahhovisi amakhulu ake sikhulume ngento ethi ngabe kuyiqiniso yini ukuthi akukhetheki ukulapha umuntu la ekhaya ngabe osebenza umsebenzi ongcono nongasebenzisa inhlobo bamkelekile okokuqala lokho okwesibili ngicela udokotela esikhanyisele ukuthi ngokwamanani owachaja abantu uyubheke yini ukuthi unayo ngempela imali lo noma kanayo noma bonke bayafana edlozini mapholoba ngizophendula umbuzo wakho oqala mapholoba umuntu oza lapha kwaGumede mapholoba
angikulindele umuntu sozofika nesamba semali mapholoba ukugula mapholoba kukufikela uvele ungenamali mapholoba akusho ukuthi njengoba uza lapha kwaGumede mapholoba imali ungenaso kusho ukuthi mina nguGumede kumele ngakusize ngesimanga sokuthi imali onayo mapholoba akuhambi kanjalo lapha kwaGumede la kwaGumede uma ngabe ngifune imali yami uyakwazi ukuthi ukhiphe uhalf ngikusize bese kumase uyabuya usubuyise imali mapholoba ake sikhulume ngophondo kuthiwa uma umnomzana ongenalo uphondo akusimnomzane walutho mhlawumbe udokotela aliphathe nangesandla esikhombisa ukuthi yini uphondo bese usichazela nomsebenzi walo uyabona mapholoba mangabe mapholoba sikhuluma ngophondo mapholoba sikhuluma ngezinto ezijule kakhulu mapholoba mangabe sikhuluma ngophondo sikhuluma ngezinto mapholoba ezijule kakhulu masikhuluma ngophondo lolu phondo lolu engiluphethela mapholoba bambalwa abantu abanalo luphathwa abantu abahamba amazwe angaphandle mana dodo liphinde lenkulumo uthi ezinyangeni zizonke la eSouth Africa mhlambe babili bathathu hayi babili bathathu mapholoba abanalo luphondo lolu yini ehluke njalo kangaka ababukeli siyaviva 1 TV mina umsebenzi wami mapholoba angufihli umsebenzi wami mapholoba ngiyawethemba umsebenzi wami njengoba ngiphethe lo phondo ngisho nabantu babukeli siyaviva 1 TV bambala abantu abanelezi impondo engiyiphathela amapholoba yingoba umsebenzi wami ngiyawuhluphekela ngiyengifune into ezokwazi ukuthi isiza abantu la eSouth Africa mapholoba silandise ngalolu lisesandleni sakho sokunxele dokotela ukuthi lolu lisesandleni sokunxelela imhloshana ukuthi yini umsebenzi walo lokho noma ungenako usinika yabona mapholoba umsebenzi walolu phondo mapholoba mangabe mapholoba ukhala uthi uyabona mina into zami zimnyama zivalekile ngiyasebenza kodwa imali angiyiboni ukuthi iyapi ngine business kodwa ibusiness lami lihamba kancane babuGumede angazi ukuthi kwenzakale ini kuphinde futhi kube umuntu othi babuGumede nginethavela kusebenzeka ukumile angazi ufanele ngenze njani ngimsebenza ngayo lo phondo lolu lungahambi lulodwa ngiphinde ngizokusebenza ngayo lo phondo amawele la inkunzi inkomazi mapholoba lolu luvika izitha lolu uvula inhlanhla ukulethela lokho okufunayo mapholoba hayi ngiyakuzwa mina dokotela nanembala nje sibone ubovu lapha nomhlophe la sibone emhlophe kuphela phela mapholoba olwenhlanhla lolu phondo mapholoba olokuthi kufuze ukwenzele izinto uyibone mapholoba okay bengabe ukhuluma ngento mapholoba ukuthi mina ngifuna kwenzeke u1 no2 kwenzeke lento oyifunayo mapholoba isithwalo sikhona kulezi impondo mapholoba isithwalo kulezi impondo sikhona mapholoba sikhona amapholoba kodwa umuntu before engene kuleso sigaba ngiqale ngithi akaqala acabange amapholoba ngoba kujulile okay mawuthi kujulile kunani mhlawumbe kunama sacrifices izinto efanele azenze impilo yakhe yonke hayi mapholoba njengoba ungizwa ngithi nje isithwala amapholoba sijulile amapholoba ungavele nje uthi uza ukuthi imali anginayo bese uthi mina ngifuna ukuthwala amapholoba qala ucabange kahle bese kuma usuyangifonela babuGumede ngifuna ukuthwala sengicabangile hayi nokuzwakele dokotela sizwa kahle kakhulu cabanga ukuthi ziningi izinto esizobatshengisa ngazo abantu kodwa masela uphondweni makwenzeka dokotela lezi impondo kuvuka ekseni zingekho kukhona la ulima la khona wena wemapholoba lezi impondo lapha njengoba ngisho nginto kukanjongo ukwadeda inhlupheko angivali kulesigodlo mapholoba hlale kuvuliwe hlezi kuvuliwe imini nobusuku ngathi kusekhasini akuvalwa amapholoba lapha kulesigodlo amapholoba ngeke uyithathe lento amapholoba manje dokotela ke ukusitshena kafishane umuntu nje onophondo nomuntu ongenalo uphondo umehluko empilweni yalabantu bobabili ubona ngani ukuthi lona mhlawumbe impawu zophondo kulo mapholoba kunomehluko umuntu osebenza ngophondo nomuntu mapholoba ongasebenzi ngalo uphondo uma unophondo mapholoba lunamandla kakhulu mapholoba uma unophondo ngibekise asike sithi mapholoba sinamabhizinisi siyadayisa la endaweni noma sidayisa ingubo zokugqoka laba abanye abanazi impondo angeke kufane ke wena nalabo abanye abanganazi impondo wena onempondo wena umuntu ngabe usuka kuphume suka ngicabanga wena uma suka ngicabanga wena ngisho ngabe besuke 80 mapholoba ngiyaka mapholoba ngothenga into ethile mase ifike esangwena ke ukuyibona indlela engena kwakhe uzongena kwakho okay dokotela ngifuna ukubuza umbuzo othi inyanga enophondo esigodlweni salo
singasho yini ukuthi ithwele? Mapholoba ungasho ukuthi ithwele uphinde ungasho futhi ukuthi ayithwele mapholoba. Okay. Ukabili mapholoba. Izithini izathu Ngoba kusiqinisekile? impondo lezi mapholoba ziyakhiwa ngokuhlukahlukana amapholoba. Uyakwazi ukuthi moyikhanda uphinde ukhande nangazi isithwalo. Okay. Kwesinye isikhathi kube uphondo nje ungakhanda isithwalo. Kwesinye isikhathi kube nguphondo olungasona nje isithwalo mapholoba. Okay, okay. Unazo lezi engahlangani nesithwalo. Hayi mapholoba inqwabe impondo ezingahlangana nesithwalo lapha ke mapholoba. Okay. Sibonga kakhulu Dotela ngophondo nophondo impondo zakho lezi. Kodwa ngiyafisa ukuthola okugcina ukuthi kungenzeka yini mangifuna isikhundla esithile. Ngimketule ngempela lo esiqhudelana naye uma ngidlule kulesi sigodlo sakho kwaNjongo. Mapholoba njengoba ngisho ngithi mina lezi impondo mapholoba lolu olwezitha lolu mapholoba olwenhlanhla. Lolu mapholoba ngisho ngabe uthi wena ufuna kufa umuntu ngosuku luthile. Luyakwazi ukuthi lukwenzele mapholoba. Lenza Dotela. Ngathi mapholoba yazi ngedate ethile ngifuna ubani ehambe emhlabeni. Uyakwazi ukukhuluma nalo ukwenza lento oyifunayo mapholoba. Ukuthi besahlelile eyinsuku uNkulunkulu asazoyiphila lo uziyavuka. Hayi lutho mapholoba. Hayi kuzwakele Dotela sibonga kakhulu ngababeka silande naba umama nobaba sike sithi ukubhunga ngabo. Sike sithi nje ukubhunga ngabo sithola ukuthi khona kuhamba kanjani. Mhlambe Dotela usilandisa kafishane. Ngifuna ukuthola ukuthi imbali ebovu sike siyibone igaxeke lapha entweni zenu. Isho ukuthini? Ngikuzwile lapho ukhuluma ngenhlanhla ukhuluma ngani kodwa sengibona la uthake kabili kwinto ngayinye inawo obovu inawo omhlophe. Asiqale ekuthenini ke manje sifike lapho yini lo suyiphethe manje? Mapholoba lento engiyiphethe mapholoba amagona. Amagona lawo. Ya amagona mapholoba. Khona lisidudla khona lisilenda kusho ukuthini lokho? Mapholoba nje ukubona nje mapholoba ngithi amagona awahambi wodwa kuhamba inkunzi nenkomazi mapholoba. Inkunzi nenkomazi. Inkomazi mapholoba. Sibona Dotela umkunzi ibona bokuqala la. Mapholoba ubunkunzi nabo mapholoba. Okay. Inkomazi le. Inkomazi. Ya mapholoba. Ngiyaxolisa ukubuza esigodlweni lombuzo. Kodwa abanye bababukeli bafisa ukuqonda. Ngabe makuhlukaniswa ngokwegaba zokuthi lo mfazi lo isilisa. Lezi zinto ziyalenza yini ucansi thina sesingasekho noma wena ungekho noma ukhona. Mapholoba ke kukanjena njengoba lezi zinto zibiza mina mapholoba. Dotela. Kunemfihlo ejulile mapholoba. Lena engifuna ukuyitshela umuntu uma ngabe efuna amagona mapholoba. Seninodwa esigodlweni. Sesisodwa esigodlweni. Ofuna igona fanele lungise malini? Mapholoba umuntu ofuna leli gona engiliphethe leli mapholoba. Akalungisa u10,000 efike nawo. 10,000 uyohamba nawo. Uzohamba nalo. Mokuya ukuthi uzokwazi ukuba mhlambe no half walo mali. Uzokwazi mapholoba kumkhandela igona ahamba usebenza. Dotela lenza umsebenzi muni empilweni yomuntu igona. Mapholoba leli gona njengoba ngisho ngithi igona lemali. Hayi ukuthi njengoba ngithi igona lemali ukuthi mawuthathe lento lena ukuthi mawuyithathile uyibeka ku drop kuyosa izala imali ku drop. Ayikho into enjalo mapholoba. Lento engiyiphethe la mapholoba ihlanganiswa namadlozi akho. Lento engiyiphethe la mapholoba ihlanganisa nezidalwa zakho. Mawufika la kwaGumede uyahlolelwa ubheke ukuthi wona wapha amadlozi angawufuni umuthi ngoba kunamadlozi mapholoba aphikisa impande kuwe emzimbeni aphikisa umuthi. Ubona abantu abaningi bahamba izinyanga athi baba uGumede kade ngangihamba abantu mina akulungi. Kumele uzibheke wena ukuthi why kungalungi. Yini ingoba kunamadlozi kuwe asaphambene mapholoba angafuni ukwamukela umuthi. Kungakho mawufika la kwaGumede uqala uhlolelwe ukuthi amadlozi akho ame kanjani bese kuma sengunika igona. Leli gona lilekelela wena phezulu kwento oyenzayo mapholoba. Ungaba nesitolo unamathenda unamathaveli uyadayisa unamabhizinisi liyakwazi igona lelo ukuthi likusize kulokho mapholoba. Okay Dotela wena wathatha eSouth Africa? Mapholoba lamagona wayeke eSouth Africa lapha. Okay. La ngaphathe lapha awekho mapholoba eSouth Africa. Walanda emazweni. Ngwalanda emazweni namagona mapholoba. Kusho ukuthini enyangeni ehambiye ngaphandle akukona ungayithembi? Mapholoba hayi ngoba kukhona ungayithembi uhamba amazwe mapholoba. Yini kusuka ukhombisa ukuthi umsebenzi wakho uyawukhuthalela mapholoba. Okay. Ngoba mawujika khona la eSouth Africa kunezinto ongeke uzukwazi ukuyithola. Number 1 ligona lele eSouth Africa ukuzuyithola leli.
Dokotela ke sikhulume ngento abantu abangayiboni. Sibona cishe kuphela inyanga ezimbili noma eyodwa usunemoto entsha. Kanti sifikile la sothatha ukhoma amagona siyazazi sazikhona imoto. Kodwa seziya ngokusheshsha ile sabona lamagona. Ngaba nesandla lamagona ekuthenini lokhu kuba nezimoto uxhaxha zizishaya uje ngegcekeni. Phela amapholo manje ngizwa ngithi wonke umsebenzi ophuma la kwaGumede uhlanganiswa namadlozi akho. Ukuze phela akusebenzele amadlozi akho. Ngeke lisebenze igona lingazange lihlangane namadlozi akho nezidalo zakho. Ukuze lisebenze igona lifuna ukuhlanganiswa namadlozi akho amapholo babese kuma selisebenze igona. Ingakho wena usuneyimoto engaka. Ungakho amapholo banginemoto eziningi kanje. Mina amapholo abantu abaningi bathi ngithwele. Angithwele amapholo mina. Angithwele amapholo. Okay. Bayibuza baziphendula angithwele amapholo ngoba yini ngiyakwazi ukukhuthalela umsebenzi wami ngiphinde ngikhuthalele nomsebenzi wami eclient ukuthi client lami elifika la ekhaya alifike lithola usizo amapholo ukuze lizohambe likhuluma ngami kubantu ukuthi ubaba uGumede uyasebenza. Kulungile Dr. Sibonga kakhulu lapha kumakhona. Sicabanga ukuthi abantu bazofika bezowalanda uthema iphethe 10,000 uzobe phethe into yokuphathwa. Impela amapholo. Okay. Mahlabela phambili Dokotela siyafisa ukuthola ke ukuthi yini enye ongathi mawuyithinta la isigodlweni uyithalasisa kubantu bese becacela kodwa sibona nange umanguzubele lapha ngazi noma ubizwa ngani kodwa sengikhuluma ke ngobukhulu bento kubaskejana kubizwa ngani lokho ya Dokotela Mapholo lowana umama nobaba amapholo umama nobaba amapholo ndawonye hayi mapholo umama nobaba amapholo kusho ukuthini lokho lowana amapholoba iyona nsika amapholoba yala ekhaya amapholoba uma ngabe izinto amapholoba sezokubhide ngempela amapholoba ungene ezinyangeni left and right utawusizakala amapholoba ngifike ngikutshele ngithi mapholoba lento engikuphathele yona lapha isipane lesukwazi ukuqaqa wonke amabhawudi mapholoba sho ngabe uphanjene lo yinkinga uphanjene lo umsamo kade ungena abantu usuphelelwe nayithemba amapholoba last number le amapholoba insika lapha ekhaya amapholoba njengoba ngikutshela ngithi ugogo nobaba amapholoba ayish sona sipane siqaqa wonke amabhawudi la ekhaya amapholoba hayi ngiyakuzwa mina kumede yini uyithembe kangaka wena isikhambi somnyanga hayi mapholoba mina ubunyanga bami mapholoba ngiyabuthemba mapholoba Dokotela ngiyaxolisa ukubuza lo mbuzo othi ngabe ikhona inezinye inyanga elashwa wena hayi mapholoba inyanga elashwa yimina mapholoba inqwaba nawe ufakazi uzibonile ungena lapha ekhaya amapholoba Dokotela inyanga ezihlonishwayo uzibonile ungena lapha ekhaya amapholoba ukuthi hayi lapha kwanjongo kuyasebenza kuyasetshenzwa la amapholoba Mhlawumbe mahlabela phambili Dokotela sesizophetha ngenxa ukuthi siyazi ukuthi awuqedile kwakusebenza sibone uMercedes no BM bagcwelela ngaphandle basakulindile ake singene kuleyo ukuthi ke Dokotela sasithembisa abantu ukuthi sizothatha abantu noma abawu4 noma abawu3 esisobenzela nje ozobenzela igroup kubonakala ngabe umehluko bayabhala kabantu khona omunye nje uke wabhala einsukwini wathi hayi ngicela ungicelele eqwaba ukuthi enze mina ngiyophumela ubala ngikhulume ngaye noma ngaye kuphi mangase kuthiwa izinto zami ziyacaca ngabe into efana naleyo sayibekile nobala Dokotela mapholoba into efana leyo mapholoba ngisayibekile namanje mapholoba isekhona kodwa kuloko ukhuluma ngakho mapholoba ngicela ukuthatha abantu ababili mapholoba sithathe bebabili babe babili mapholoba ngicela kube nguwe mapholoba ozokwazi ukuthi bafonele wena mapholoba bangaqhamuke ngesandla sami ngoba bayothi hayi bese ngikhulume nabo ngale eceleni mina ngifuna baqhamuke ngesandla sakho mapholoba ukuthi hayi labe abantu awathe Gumede ngifuna ufike nabo sengifike nabo ke manje awubayenzela umsebenzi ukona bazokwazi ukuthi batshelizwe lonke lo cha uGumede uyasiza uGumede asithi nje ngomhla ka7 November eDurban Station ngenkathi ungena ugibele stage siyobe sibakhetha khona bukhoma abazokwazi ukuphumelela beze khona uDokotela ngabasiza kulungile mapholoba sibakhethe khona amapholoba ibona sebazotshela ukuthi mapholoba uGumede uyasiza uGumede wangisiza ku1 no2 no3 mapholoba yes okay Dokotela ke singene ekuthenini ke sibona kukhona amakhamba ahlukahlukene mhlambe ngabe kusahlukene nje ngaphezulu ukuthi abafisa ukwenzela ukuthi balaphela lapha noma la sesifa ngamvume la mapholoba kulesigodlo mapholoba kuhlanganisiwe mapholoba kulesigodlo lesi isandla sangaphandle isandla sase-South Africa silapha mapholoba kulesigodlo mapholoba sibona besha malahla abantu laphana kuthiwa ikuphi lapha mapholoba laphana kukadeda nhlupheko njengoba ngishilo ngithi mawungenela ekhaya mapholoba kukadeda nhlupheko mangikuyise lapha namapholoba babantu isiqumo wanwe hayi abantu abaningi amapholoba bayokutshela amapholoba bathi hayi mawufike lapha kudeda zonke inkinga nenhlupheko amapholoba okay
Dokotela yini lo wenza ngayo sibona ulapha manje inhlanga ezahlukahlukene. Sesibona amaZulu noma sibona abantu abamnyama, sesibona nabasumdabu wasendiya. Sekuyamixa nje egcekeni lakho. Phela Mapholoba kukhomba ukuthi umsebenzi walapha kwaGumede Mapholoba uyaphila. Kumele Mapholoba mawusiza umuntu atshela omunye umuntu ukuthi hayi cha uGumede uyasizana uGumede. Ikhona lokho kuzokwenza ukuthi abantu babe nogqozi baye kwaGumede. Ayi njengoba ubona abantu ngokuhlukahlukana kwezinhlanga zabo la kwaGumede. Ingoba umsebenzi walapha kwaGumede bayawubona Mapholoba. Unawo ama boys. Mapholoba into enjalo ngeke ngathanda ukukhuluma la Mapholoba kodwa umuntu akafone Mapholoba kuyomsiza lo. Uyawaqonda kodwa doda. Mapholoba nyama boys Mapholoba ngiyawaqonda. Kodwa umuntu akafone Mapholoba. Okay. Ukuthi basifuna ukuthola lapha doda ukuthi mawaqonda ayebe inani elingakanani mawunawo mawungenawo kodwa kulungile sesizwile ukuthi uthe ucingweni lana ngayikhuluma neyiqede khona. Yeah siqede khona ucingweni Mapholoba. Okay. Doda kunomuntu ohlushwe emfene ekhaya. Igida phezukweni usuku nosuku. Entweni enjalo uye wenze njani ukumlekelela? Mapholoba umuntu othi Mapholoba mengilala ngiyacindezeleka. Uyasizakala kwaGumede. Umuntu othi Mapholoba nginesichitho uyasizakala kwaGumede. Kodwa umuntu mengabe efikela ekhaya angizwa mina ngaye into ayishoyo. Okubalulekile akuqale kuhlole qala Mapholoba. Malini? Ukuhlola kwale ekhaya Mapholoba ku150 Mapholoba. 154. 150 Mapholoba uzuzithola inkinga zakho Mapholoba. Okay. Doda ke sibuye kancane ke size kuleyo umuntu ofuna ukuba nabafazi abaningi. Kodwa manje ukufika lo wathanda nayo 6 months kuphele kanjalo. Ethandane nomunye kuphele kanjalo. Akabambi nosiphela. Kuyabheda nje. Waqala wathi washela kwenye indawo sekuyabhedala. Noma umuntu nje uhlale ebalekelwa abafazi. Uyamlekelela kanjani? Mapholoba umuntu onjalo Mapholoba uyasizakala lapha kwaGumede. Kungako umuntu mayifika la kwaGumede akahlole Mapholoba kuqala. Ngoba abantu badidekile eminyango Mapholoba. Abantu bajaye izinto eziphezulu. Bajaye izinto lapha phezulu. Kodwa umuntu ekhohlwe ukulungisa ini idlozi. Noma ungatholana Mapholoba ungathola ama boys. Uthole Mapholoba igona. Ngeke ukusebenzele Mapholoba igona lingazange lihlanganiswe namadlozi akho nezidalo zakho Mapholoba. Uyabethelwa ndoda. Mapholoba lapha ekhaya kuyabethelwa Mapholoba. Uqinise wenze yonke into. Uqinise ngenze yonke into. Nginenkinga ngijahwa abantu ngiyibhanga. Mapholoba mangabe ufika kuleso simo Mapholoba uyasizakala lapha ekhaya. Kuzwakele dokotela ngicabanga ukuthi abantu badinga inombolo zakho ba. Mapholoba inombolo yami yocingo ayikashintsha. It is 079 079 080 080 4929 4929 079 079 080 080 4929 4929 Dr. Njongo Gumede. Gumede. Labo kuthola khona ngomhla ka7 la siyobe sibakhetha khona eDurban Station. Ofuna isigubhu sakhe uyophakamisa isandla simqoke simkhethe. Kodwa indawo osebenzela kuyona wena isentuzuma kuphi? Kwaji. Akakufonele manje fike. Impela Mapholoba. Akhe appointment. Yebo Mapholoba. Dokotela ke sigxeke laba abamathini. Akenqeza kakhulu akhombisa ungabulala utho phakathi. I'm sorry to say this but I have to. Each and every person onesikhalazo or any grievances about uDr Gumede sokuhamba umshawoda kuma social networks even though singakaze sizwe isikhalazo ngawe dokotela. Kodwa siyanxusa ukuthi noma ngabe ubani onesikhalazo inombolo kaDokotela ivulelekile. Fonela uDokotela makuhlula lokho manutheleke uzosho ukuthi u1 no2 awusebenzanga. Ngicela ungilekelele. Hayi ukuthi uhamba umneke umshawoda. Kusukela namhlanje ngoba nizwile kahle. Ngifuna Dokotela la ubatshela. Anyone ogxekayo ku social networks which means uthengiwe leyo muntu. Because umuntu ofuna ukugxeka wena ngokweqiniso akeze sigodlweni afika ashuthe nawe bese bhala ngezantsi ukuthi uDokotela ngikuyena akafuna ukungisiza kodwa wathi uzongisiza. Impela Mapholoba. Enza ulive nje bukhoma esigodlweni engene vula ifoni yakhe ebhekise kuwena ekhuluma noma egcekeni kucaca ukuthi unawe nje obekhalaza mawukuthi ngempela uyagoloza ukumsiza. Hayi abantu belokhu bemosha amagama enu njengoDokotela nibe nibasiza ngeqiniso. Impela Mapholoba. Dokotela siyanxusa nangokuza uphinde usimeme kulesi sigodlo sakho esihle kangaka kodwa sikuphi ithuba ushiya umyalezo wakho ogcina.
Mapholoba ngibonge kubo bonke abantu abazobuka le video ukuthi abantu uma ngabe mapholoba banezinkinga abeze lapha kwaGumede Mapholoba bakhulumisane noGumede Mapholoba bayoluthola usizo kulezi zinkinga zabo mapholoba. Uthe amathenda wadabule. Hayi mapholoba lokho mapholoba kudluli mapholoba. Uthini ngabaculi abafuna uduma nokubanjwa abantu? Lonto leyo uyasizakala la kwaGumede Mapholoba. Usho nje Gumede? Hayi uyasizakala mapholoba kodwa ngithe mina ubufakazi bami buyobonakala mhla ka7 ibona labo bantu abayoxoxela izwi ukuthi uGumede wangisiza. Hayi kulungile dokotela idibane eDurban Station ngomhla ka7 November kube konakele. Kulungile mapholoba siyabonga mapholoba. Siyabonga nathi. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196